Mayapayabak po. Mapilan pong paganakakabang pagmasusyan tayo ing banalamisa. Ikabit ing cellphone king silent mode at iwasan gamitan iti kabang pagmasusyan niya ing banalamisa. Ingatan la ring sariling kagamitan at maging maingat at responsable kareti banay iwasan ing kakawalan kareti. King Santa Misa, makyabe tamong makibat at magkantang malakas. King oras o dakening konsagrasyon, siklawud tamongan king kapanyamban. Nung alakang pisiklawran, manatiling makatalakad. Pero nung malyari at agyo naman, sukat tamo sanang siklawud, maski ala tamong pisiklawran, anting kagalangan king katawan at daya ng Kristo. King komunyon, tukyan tayo yung row by row system, panayan talang manantabe ding kaya katamong asharets. Nung tanggap komunyon king gamat, pitumpakan lading makapaladagamat, kay liba boning wanan tulid ning kekang salo. Panaya na melagaya yung banalos siya king palad, kwanan yingos siya king wanan nagamat at agad yang isubo. Ingatan ning alang mugmog ning katawa ng Kristo yung mitagan karing gamat, malyari mo rin tanggap king banala komunyon king bila. Nung eka makasadyang makinabang, pauli ning alika pa may kapagkumpisal, at para karinganak na alipat hinanggap pa makinabang, pikuros na ring gamat king kekang takde, danening kekang salo, at duko kaking ministro bandanggap bendisyon. Kayari na ning misa, makyabe tamong magkanta king pamupos sa dalit, at alita pamupululwal o mamako agad. Papanatilyan tamo yung kalinisan king kilog pisamban. Katatalyuan, nung atin papabless sacramentals o devotional na gamit, miki birthday o miki anniversary, kay bat na puning misa, lumapit na mo king arapan, lalam na ning sanktuaryo, alita na mamanik o dadalan king sanktuaryo. Dakal pong salamat. Mitipon tamo kaniting kapat ng Domingo ning karaniwan na panawon. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, Yamong Arnie F. Serrano.
King lagyo ng impam po ning anak, ang po ning Banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kekan timurin, mayapayabak kay kaingan po, maya payabak po. Tatyuta na po king kapat na ng Domingo, niting karaniwan na panahon. Tatyula po king harapan, din kaya katang talasuyo, king pamipahayag, king may pabalita, rin kaya katang rekom. Po tapong bagya, nangaus da kanini, ipresentala o recommission, king parokya tamo. At baka bebe tayong matampang nga pagmasusyan, iting Eucharistia, sisyan talapat pagkalungkutan din kasalanan tamo, at manyad pantaw at pakalulo, king apong Ginoo. Ikaw mituburan, ban pakayapan mula, ring palpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ikang dinatang, ba mo lang ausan sumisi, ring makasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo, Ikang mamilatan, wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katamo ngan sana, king die, alangangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagkalub mi nga sambanda ka, king mabilog ming kaisipan, at aluguran mila rin kaparaming tao, king lipnong katuliran. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Yesu Kristo ang anak mo. Diyos, ang mabibi at magari kambe mo, king kameto nga ning Banal Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Zefania. Magbalik kayo, king Ginoo, ikayong mamulog, king bansa.
Amaminto ka rin kayang utos. Daptan niyo ing matulid at magpakumbaba kayo, arapan ng Ginoo. Mapalyaring arigtasan niyo ing parusa, kingaldo nung kapilan ipakit na ng Ginoo ing muana. Lakwan ko lakarin ding taong may pasakitan at magpakumbaba at lumapit ka nako, ban manyawad sao. Ding mitaga ng memalen ng Israel, enala dapat na numang marawak kenu paman. Ni enala magsalitang kalaraman o maglinlang. May palala at may panatag akabilyan. Amano ng Ginoo. Maparad laring ala ng aliwang panaligan, nunemuing Diyos, uling miyabeya karing pagaryaning Diyos. Ginoo tapatya kapilanman, potang mamatulya, papanigya karing malulupig at babiyang pamangan karing danupan, ing Ginoo iyang mitimawa karing bihag. Pasalano mataring bulag, babango no ring mebigu, kalguran no ring makatuliran, ing Ginoo ingatan no ring dayuan. Saupano ring mebigu at may nga ulila, dapat ding balak daring marawak lilipulana. Ing Ginoo magariya king kapilan paman, ing Diyos mo o Sion magari ang alanganga, puriyan niya ing Ginoo.
Masang ibat king mumuna ng sulat ning Apostol Pablo kareng tao Korinto. Ngeni kapatad ko, ganakan nyo ingke kayong kabilyan, inyang inaos na kayo ning Diyos. King paglalawe na ning tao, mapilan lamo ke kayo, ring biyasa, mayupaya, o matas a kabilyan, king sosyedad. Lipat na niti, pinili na ning Diyos, imbibilang dang kamangmanganding tao, ban pakarinaya nala, ring biyasa, at bibilang dang kainan ding tao, ban ipakarinay nala, ring mayupaya. Pinili nala ning Diyos ding alang kabaldugan king yato, ding pikakasamanda, at ding alang ulaga, bansiran na itang isipan dang maulaga, ring tao. Inya alang ninuman ang makapagmaragul arapan ning Diyos. Dapot, inagom na kayo ning Diyos kang Kristo Jesus, at binye na kay katamoy Kristo, bang maging kabyasnan taya. King uli na metanggap tamo king Diyos, meging banal na katamong balen, at linigtas na katamo. Uli na niti, antimo ing sasabyaning kasulatan, ing ninumang bisang magmaragul, sukat ng ipagmaragul, ing depat na ning Ginoo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Tumula kayo at magsaya. Uling mi kamaragol kayong ablas, karin banwa. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Panakit ng Yesus, karing dakalatao, minukit siya king bundok. Inyang may kaluklok ne, di napit la kaya ring kayang alagad. Kay ba't migmulayang migsalita at nga nang tinuro karela. Mapalad na ring ala ng aliwang panaligan, nunemo yung Diyos. Uling miyabela karing pagarian ng Diyos. Mapalad na ring malungkot, uling pamatulan na ng Diyos. Mapalad na ring mapagpakumbaba, uling kamtanda, ing pengako ng Diyos. Mapalad na ring alang aliwang pagnasan, nuneming tupad, king kaburian ng Diyos. Uling pagkalod ng lubos ng Diyos, ing karelang kapagnasan. Mapalad na ring mapaglunos, uling lunusan na ng Diyos. Mapalad na rin ating malinis sa pilubluban, uling akit din Diyos. Mapalad na rin gagawang paralan para kimpamay kakasundo na rin tao. Uling ituring na lang ng Diyos, anting anak na. Mapalad na rin dalalang pangalupig, paulining pamanupad da, king kaburian ng Diyos. Uling miyabela king kayang kayarian. Mapalad kayo neng lilibakan da kayo ring tao, at lulupigan da kayo, at magsalita lang miyaliwang kapanyiran laban kay kayo, king uli ko. Tumula kayo at magsaya. Uling mi kamaragul kayong ablas, karimbanwa. Makanyan dala namang linupig ding propetang minuna kay kayo. Ing mayar ng balita, ing kay katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak, pasibay po. Kamusta na kayingan? Dakala rin kukukuku. Pati ka na ako.
Nya may kakaklase tamo nga. Pero itapay ng lubta mo na pota, pinantaan ang kuko. Mangailangan ta ng permanent doktor. Pero sa ating potsyuta pa, malakas pa naman. Diyan ating kuko-kuko, ne. Itapay na ng lubta mo, ne. Lalo na, marakal senior. Salamat, may rasta na aking senior citizenship. Teti, lalo po, At po tapong babalikan tayong may labas na po, niyang anak. Siyempre, puro mitnog aking pangilap, pampong pangarap. Pero po talaban mo, alis, para pareho tamo naman paninapan king biye. Pareho tamo mo pangarap, itang mika masanting tamo mong biye. Manawa, komportable, secured. Makanyan mo yung kahit tamo niya, nanungan yung pipilinan tang ambisyon ng tam, doktor, lawyer, engineer, o na naman yan. Para kaya katamo rin, magdalala kitang komportable at manawang pamibiyebye. King Aldo pong ini nga pong ginoy na nakatamang pipigilan pangarapan o isunduing makanya na buritang malyari king biyatam. Uling yan naman mismo ing Diyos sa migdalang kaya katamo, buri nakatangan mikam manawa, dissenting pamibiyebye. Yan ay tula ing magkakasakit at mga bayat ng tamo king kakaluluan, kasakitan ng biye. Nya adob na namo itamo nga na mibiyebye tamong medyo adis asali mo yung buri mo tingkang panggasos para king pamangailangan mo yung makanyan. At yung pimpong metong kwento, yung metong lalaki, palagi ang mga di, sana tumudya keng loto. Sana po tumud na ako mang keng loto. Keng malambat na panahon, mga di ang tumudya keng loto. At misa na yaldo po, dindam na yung boses si Batbanoa. Anak ko, kanamba mo ng mga ding manyambut keng loto. Taya na ka man, kapaman Bizantina, yaman na ka man yambot. Siyempre po kailangan makipag-cooperate ka naman ka rin para ining pangarapan mong loto life. Itang manawang biye, mirasya naman keka. Pero yung makanyan pong ama nung tumudtaking loto, o itang loto life, yung sa kanyan, swerte, itang miswerte tamo. Pero king ebanghelyo tamo, swerte yung buri ng gamitan ng apong Ginoo. King biyeng buri ng idagdag, king paninapan tamo. Na naman lalako ito. Natatanggalan ng mikwalta tamo, dakal tapi bandyan. Nalalako yan. Uling nga na marok, ibat mo naman kayo yan. Nung dadagdag ni tang that which is lacking. Saan ini? Itang blessed life. Ing ebanghelyo tamo po yung entitled na nila, Beatitudes. Bea means happy. Beatitudes. Pero King English, in translation na nini, happy are the poor. Blessed are the poor. At blessed lang ang ditang babanggitan, itang umpisa na. Anya, ini po yung malino ang akakit kung buri ng idagdag tamo ni nga pong ginuking biyata mo to have a blessed life. Not just a happy life, a blessed life. Not just a comfortable, wealthy life, blessed life. At man conflict, man opposite in wealthy, comfortable, keng blessed life. Pwede namang gyang wealthy ka, gyang makwalta ka, gyang agyang bandi mo yung barakalap, pibandyang keting nga to. Pwedeng imbiyan mo, blessed life yan naman. Makanano? Areni po rin pigunaman tamo. Bakanta, ingbiya tamo, mo manawa, at makwaltang pamibiyebe. It's a blessed life. Ita pong mumunandili, kumbaga, bala mo, ini na yung titulo na Iningan the rest of bala mo,
explain niya mo yung kabalduganan nini. Saan ining first? Baka tami ka blessed life tamo. Aliwat ang lungob ka para magmadre ka, magpari ka. Kaya ka palagi kang pisamban to have a blessed life. Magnobena palagi. Taluturan mo nga ding nobena kering King Baclaran, King St. Jude, King Nazareno. Wala na kang gawa nung mga di. Po makanta. Noon in blessed life, kini tapong first, sabihan nga pong gino, ing entrada na. Ing kapampanganas niya santing panga-translate. Kasi kay English, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Pero yung kapampangan, self-explanatory, nga na, mapalad la, retang alang aliwang panaligan, nunemo ing Diyos. Alang aliwang nunemo ing Diyos. Budi sabihin ka rin ng absolute and complete trust, king nga namang bagay lilipas at mawawala. Ngunit kitang manatili mo at iniyapin ng Diyos. Inyapin po, inyapin taya pagkatiwala ng kwalta tamo, yung pibandyan tamo. Kasi manaliwa yung biye. Pwedeng masilabing pibandyan, pwedeng mapanako yung kaya katang naman ingatan. At saka nga ra, din bantanin pinambesita, ing pera tamo cannot buy everything. Makasali ka nga na, makasali kang tudturan mo, pero ay miyasaling tudtud. Makasali kang bale mo, pero you cannot buy nga na a home. Huling karakala pamilya, at tinanila makwaltala, tsunang ang karela, pero maguluing pamilyada. Siraing relasyon da. Miyasabing pibale-bale o home. Uling ing kwalta, kulang niya. Kailangan idagdag me itang ining sasabihan ng ngapong Ginoo, a blessed life. Na mo ganap panaligan at kakalawatan ini, no na akit ming tunay pikapitan. Ingaping Ginoo mismo. Niing kaya katamo pong health. Ang yang kalusugan tama, tayo man na makapagdepende. Kasi malakas ka ngayon kinabukasan, mangukuna ka naman. At saka, nganapin, yung sakit at suyaking lelelele, pati ng aksidente. Sukat, kalawat tamo mo, ket ang permanente mo at iniyapin ng Diyos. To have a blessed life, yapin ng alatang aliwang panaligan, ganap, ng aliwa mo ing Diyos. Uiting entrada na. At po tapong makakapit tamong ganap king apong Ginoo, tukila rin aliwang panugali. Kini itang kababan lub. Wanda retang ding mapakumbaba. Blessed are the humble. Kasi po pati mababa ka lub, aminado ka kingkinan mo. Agad mo sisisyan ng kapalpakan mo. At kaya ba't mababa ka loob? Kikilalanan mo, tatanggapan ng gilingan dareng aliwa, mo kainggitan, mo mansiran. Noon masaya ka para karela. Itapong makanya na itang kababan. Kabuisitan tala po itang mga yabang, paratut, maere, makatakot lang man kayabe. Puro lang kayabangan Pero potang kayabe ming mababalog, bala mo mas panatag ka at secured. Anya, in kababan, metong yung ekspresyon, pamipasya ko, kaugalyan, ning metong nga taong may bebe blessed. A blessed life. Nung taluturan mo po rin at impakini, itang alang aliwang pagnasan na ning kaburyanan ng Diyos. Nang kaya po na, nino-nino nga nitutukyan tamo Pero madalas, ing sarili tamburi, yang pairal tamo. Pero, hapong dong po, pilang beses, potang kay darandaman kay kareng homilis na. Aliwa dapat yung buri ko, yung gawan nyo. Ni aliwa yung buri ng among arni. Uling po tayong buri ko,
bota kulang. Kailangan yung panyalugsugan palagi. Ing kaburyanan ng Diyos. Uling yang kompleto at ganap. Inya po tang yung buri na yung agawa tamo, makasigurado tamo, eta may pahamak at eta malili. And then, nung salugsugan pa po rin, itang buri ko pang metong kini, itang blessed are the peacemakers. Blessed life, potang kapag mula ng pate, kasulsul bang may kakaguluan, nun maging dala ng pamikakasundo, maging kasangkapan, para may sabi-sabi. At yung pong may asawa, may patela kay ngabak. Anya, oy ta, imisis, na ano nang gawa na, naibubulad magumpisa pang ngabak. Agyang nana na yung pakisabyan ng asawa na yung mister na, makakanyan niya mo. O, siyempre, yapining modus operandi da rin imayan, o kaya rin babay siguro na, potang muala, tahimik na, makakanyan na. Pati nga po, pakisabyan na ng asawa na, bubulad, oling masakit siya palubo, na naman kamuha na kini. Bayla po matudtud. Pagsabihan niya pa rin ng Mr. Remy, bubulad Mrs. matudtud na lamang. Yung gawa na po ng lalaki, kaya tala cabinet dati niyang pantunan, pengal ka na itang gamit. Hanggang yung misalbag at milakong ang kitang lugar itang gamit kitang cabinet. At bigla pong may salita yung babae, nano naman yan at penyalbag mo yung gamit ken. Kitsuking kasalese pangatuklip, lumo, nanang pantunan mo ken. At may kibot siya po yung lalaki, uy ta, ikit ko na yung pantunan ko. Nanong pantunan mo? Yung boses mo, nandin pangabak, ko na darandaman, at suya pala. At kailangan biyasa kang mamaralan ng makananong ating pamikasundo nung ninong mag-initiate. Nung yun munang diling magbabalog para itang pate nasiklab. It takes humility, kempong makanyan, para magumpisa pa si bayang sabi-sabi. Pweng kapayapan. And that is a blessed life. Pota pong makanyan yung gagawan tamo. Instead na paragulan ni silab, nung makanan tamong ayayayus. Maging peacemakers. Maging peacemakers tamo. Pero, yung peacemakers tamo po, kakalimuan ni sabihan ni nga pong ginokini, yung blessed life ausan tamo, bien alang problema, bien alang stress. Ngayon pa naman po, kayong Facebook, burida rin anak, pachetin lang pinos, burila likes. Pacheting make dislike. Nino kayo ini. Eta burin dislike. Burita mo, burida nga. O kaya dinanda kang emoji tang makatiman niya, pero itang kamuana na kang makanyan. Kahit mo po ngayon, masyadang mapanandaman. Masyadang makuya dasati. Kahit mo, matampuhing matchin, makanyan, ang katagad makanyan. Pero kimbiyata mo po anting Kristiyano, tuntutuki nga pong Ginoo, pwedeng masaya, matulantanga rin ng gana-gana, king balang gagawan tamo. Like it or not, ating masaya, ating mo naman malungkot, kareng desisyon ang gagawan tamo. Ako po bilang Paris Prisyo, like it or not, king na namang desisyon konting kura parokoyo, ating papalakpak, pero ti mo naman managkas, ti mo naman ay mikiburi. Makanyan yan. Pero yung maulaga po kini, yung importante, itang agyang panagkasanda ka, agyang may malaki ka, yung maulaga, itang katutuan, dapat siyang may pa iabot.
Nya kitang banda toli nga na ni nga pong Ginoo nuhan laretang lulupigan da paulining may pabalita. Uling ayan po yung sukat mission tamongan at obra tamongan. Ing may payabot siya, ing may pabalita, agyang pang ere tanggapan, at agyang pang ita mo, eta na maging popular. Manyaman po itang alang kapate. Sabihan tamo nga tamo, itang alala nga sabi rin tao kaya katamo, pwede ito. Pwede nga lang. Nakikita na dito lang nga sabi. Nya makasadyata dapat kanyan. Nya eta na paninasan, ing palakpakan dakatamongan. King na naman gagawan tamo sa sabihan tamo. Amakayagpang king apong Ginoo. Nung era buri, yang alang palakpak. Bakit? Nga na nga pong Ginoo kene. Huling ing kapalitan yan, yan na namang material. Abage. Trophy, medalya kaya king yato. Ni reward money king gewata mo. Nune, ing bibilang tamo, king kayarian banwa. Ing kaya katamong reward, is out of this world. Nune, ingasahan tamo, yapining iputong ng koronang biengalanganga, ni nga pong Ginoo kaya katamo. A blessed life. Nya, eko po sasabihan, diyan nga pong inasabihan, ing tuknang nakong maninap, mo'y sundo, ing manawa, mabanding pamibiyebe, alang malikan ta. Dadagdag na nga pong Ginoo, a blessed life, alang aliwang panaligan, na nemoya. Amen. Ngayon po'y pasag tayong ganap tamang tiwala at kapanaligan king Diyos nga tamang sumabi, sasalpan tayo ako, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwam po niyato, at kang Heso Kristo nga anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi bako king krus, mete at may kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa makalukluk, wananing Diyos, sibpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye ampuan may nga mate, sasalpan tayo ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungang Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasubli dang miyering mete, at king biye alanangga. Amen. manalangin tamo, king ginutang Yesu Kristo, para king kakatang sarili at para ka rin sablang tao, ban alatang takot malawi mangmang, king mataning yato, at maging matalino, arapaning Diyos, nga tamang manalangin, Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Jesus aginuta mo, mikapusutang maluka, ban ipakit ne kay katamo, ing daklat ning pamirakayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Jesus aginuta mo, mikamamo at mapakumbabatang puso, ban ipakit ne karing sabla, ing daklat ning payapang katahimikan at dangalan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ng Jesus aginuta mo, makiyabeta mo karing mumugit king kapayapan, bantay rano ring tao, king daklat ning pamilibayan amano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ning kayakatang Ginoo, mabiyasa tamong manangis, kambering magpaldas, ban ibalik no ring tao, king daklat ning kapanenayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ning kayakatang Ginoo, kumawata mo king katuliran, bantay rano ring sabla, king daklat ning pamikaluguran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ban kalupan ning kayakatamong Ginoo, mabiyasa tang lugod,
king kabilugan tang sikanan, ban antabayana no ring sabla, king daklat ning masuyong lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo kaming mapakumbaba puso. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Ginong Yesus, pepakit me kaya kaming daklat ning tune at alang kupas tula. Antabayan mo kami kay kabaning dalan at papanatilyan mo kami king lugod mo, ngenit kapilan paman. Amen. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karing gamat mo. King kapuriam po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, malugod mo la sanang tanggapan, ding malukang ay na bibili mi babo ning altar mo. At papalyaran mo la sanang sakramentong makakabos kay kami. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, At kaya kaniti mo, itas sila rin puso yun. makatas na lang king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos. Ing puryan at pasalamatan da kang parati at numang karin o impa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya. At tsukya ka, ing kaya kaming pangayatsu, pangimut at pangataw. King pamibebe mi aldoldo, daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyening kaya kang anak, ing Espiritu Santo. Bilang mumunang bunga, ababiyagaran siya. King akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, alantok nang, naming babye, kapurian kaya ka.
Ikapining banaloy pa, hikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu, monti-moin titipang ambun, kareting ayin mi, ban pa banalanala, at para kaya kami gawa na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay na kusang dudinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayan na, kinwaning tinape, pepa salamata nakat pinuri, piraso niya dinwang iti karing disipulo ng anak, kuha na niya iti kay ngan at mangan kay kaniti, uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasbay pe pasalamata nakat pinuri, dinwang iti karing disipulo ng anak, kuha na iti kay nga at minum kay kaniti. Uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Mi bubu para kaya kayo't para karisablang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Daptan iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasad tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyang hening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan, ating pangasabi ng mebye, daraw miya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo't sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal na espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban meganapik ni lugod, kambe ng lewo, ing papami, at Florentino, ing obispo mi, ding sablang pari at diakono, ding sablang susuyok, ing banala kapulungan mo. Gana ka mula naman din kapatat mi, amino na ng pepay nabo, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mo la, ading sablang mayang na beket ang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kaming ang karapat dapat, magkamit king bialanganga, ban kambe ning wana Virhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Joseng Esposo na, kambe ring wana Apostol, ading sablang banal, ami biye kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panahon, apur yan at apaligayin da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambe na at kaya kagumning banal Espiritu, sablang parangal at ligaya kaya kawo Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga.
Ngayon manalahin tamang mipnong kapanaligan at lugod king ipap, karingamanong, tiro ng Ginoo, kaya katam. O Diyos, sa ipamig ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babalikdan ding kasananan mi, nanimpansinan mo yung kasalpantihan ng banal na kapulungan mo. Naiming pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman, tabi sana kapilan man kay kayo. At kaya ka timurin. Di po may kakapatid, masyatangin pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Ning malagod at maganakatamong Ginoo, ing kordero ning Diyos, suminalako king kasalanan ning yato, noon tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka. Dapat si kasming nga mo. Mayam na.
bisyan, mapaglulusyan. Walang bisyan, hindi mo mapaglulusyan. Hindi mo walang bisyan, mapaglulusyan. Manalangin tamo. O Ginoo, ngening mi pasiglangan kami kareting kalam, king pangakabos mi, ipaniga pumikeka, king iting banalakasaupan, king alanganggang pangakabos, pasalungan ng tune, ing kasalpantiyanan mi, tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, Ginoo mi. Amen. At bayo po yung announcement, i-present ko lang mo po rin kaya katang lekom, kini kayong harap kanya. Yan, pangaditala pa mo po. Para aking pabanwarang renewal, kaniting kasuywan king kaya katang parokya. Marap ko pa aking altar. Pangadira kayo, baka kami kakasundo kayo. Kami pate-pate. Pangaditala po na. Auling sapat yung magpasyag kita, kailangan may kakasundo at may papanyaw, may papanupaya. Manalangin tamo. O ipaming at sibanwa, pinili mo kayong maging pakamanan mong balayan at tinipon mo kaming may bebe kilomiting parokya. Ikatula mo sa ing sablaming pamagmalasakit, pamaglugod at pamanyuyo, king kayong pamanyamba, kararaptan ng tamano. Ipabol mo kaya kang bendisyon, kareting kaya kaming lekom, ding tagapahayag, ding mayap mong balita, at kaya kang banalayamano, at ipaintulot mong ikatula mo la. Antabayan mo yung karelang pangimod, king sala ng kaya kang espiritu, at sa pan mong magobra para king kaya kang ikarangal, at ikaligaya para king kasablala ng kabilugan mong balayan. Ipapupurya may lagyo mo, manggaman king alanganga. Marap ko pa karita, baka ta, kilala ko yung mga lagu ko, mga santing kalupa ko. Napalakpakan tala po rin. Kaya katang lekom.
Para king pamibayda king kasiwan, king pamapasyag, king mamani nga pong gano'n. So, good luck pa si bayan, Kaya kayo at salamat king serbisyo yu. Okay, sige, balik na. Sige. Loklok tapang mo po, karing maulagang announcements. Kapabaluan po, mumuna, king kadwa na pong aldoning Pebrero, aldo lunis, kapiesta ning pangadaw ning ginuking templo at naning Virhen ning Candelaria, maganap yung pamamendisyon karing kandila king umpisa ning misang alas 6 ning abak at alas 5:30 ning gatpanapon. Kadwa, katlo na pong aldoning Pebrero, aldo Martes, kapigaganakan kang San Blas, patulunan daring ating sakit king akmulan o batal. Maganap yung pamamendisyon karing batal kay bat ning alas 6 ning misa ngabak. Katlo, kanam na pungaldo ning Pebrero, mumunang biyernes ning bulan, alatamong pamaglan niya para karing makatuwat masakit. Kapat, kalabing metong na pungaldo ning Pebrero, aldo Miyerkules, kapiesta ning Virhen ning Lourdes. Ring misa tamo po kay tiking pisamban, alas 6 ning abak at alas 5:30 ning gatpanapon. Maganap yung pamaglan niya para karing makatuwat masakit kay bat ning misang alas 6 ning abak. Katatuluan po, para karing kaya nakanalalaki amag nasang magpari o sumubok king biye pa magpari o king biye seminaryo. Panagkat ning kakatamong parokya ring entrance examination king Mother of Good Counsel Seminary, karin king San Fernando, Pampanga. Maganap na reting entrance examinations kilubding hanggang Sabado ning Pebrero, alas 7 ning abak. Karing interesado, malyaring makipag-ugnayan king Parish Vocation Committee, apani muna ng Brother Paulo Velasquez, o kaya naman king opisina ning parokya. Antimurin po, king Kawalo ning Pebrero, aldo Domingo, pagmasosyan tamo po keti king parokya, ing CBCP, ECMI, ing National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking, alas 7 ning abak, alas 7:30 ning abak, king Santa Misa, kay bat maganap ing Forum on Awareness Against Human Trafficking, king Cardinal Santos Hall, alas 8:30 hanggang alas 11:30 ning abak. Agkatanda kayo pong tumagon kaniting programa ning kakatamong parokya at ning Archdiocese Migrant Desk. Dakal pong salamat. Pag nakakyanan po, at sukining metong icon, metong muna mang devotion ngayon in Holy Face of Jesus. Metong niya pong bayo-bayong devotion, bayo-bayo pa mo po yan. So anyway, atin tampong Holy Face Organization, religious organization. So dintang niya po yung banal larawan, kita pong biyernes. Ang gaya mo po bukas, bukas pong alas 9, ilipat siya king tutuking parokya king Sasmuan, Santa Lucia. Yarita pong bisa mag-venerate king Holy Image, king Holy Face of Jesus. Ano kanya? Siya po kita na. Pwede ko pong lumapit po. Ginuman tabi kaya kayo. Kaya ka antimurin. At bendisyonan na kanin Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kaya katang kapag masusyan, nyaw metanang may kakalugod. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may poras, kaya kaingan po.